Sanibonani, siyabingelela konke amagumbi amane omhlaba ngesithi abantu abaphile abasezibhedlela mabasinde. Yiwo umthandazo wami wemihla namalanga engihlezi ngikubeka ebantwini ngisithi abahluphekile mabaphumelele. Kodwa ukuphumelela phela kudinga nawe inhliziyo yakho usuka uzinikele kuleyo nto esiyabe sikwenzela yona. Ngisithi namadlozi-ke manje avimbile izimpilo zenu phela mathi ukukhanyisa. Nezibopho ezikhona empilweni yenu ngisithi mazikhululeke. Ngalo muthi-ke manje engikhuluma kuwo, umuthi-ke manje wempumelelo. Wena ongabe ungumuntu othi vele ususebenzise umuthi wempumelelo oyenza lutho kuwe. Nanku umuthi ozokwazi ukukhulula izinto zakho zonke. Ungabona kusehlula kuloyo muthi, ngizocela ukuthi uvele uhlale phansi. Ungasalinge wena uphume usithi uyofuna usizo lwempumelelo. Ngokubona ngalo muthi sisuka sikhulula zonke izibopho, sisuka sinqoba yonke into engabe yenziwe embi kuwe. Lo muthi ungumathukulula phezu kwempilo yakho. Lo muthi ungumthwebulo wemali phezu kwempilo yakho. Wena uthi ususebenzise imithi namaze uhambela wadinga izigubhu zemali, namaze uhambela wadinga isilwane sokuphila kodwa sabuya singasebenzi. Nanku umuthi okwaziyo ukukusiza kulezo nkinga. Uyabona lo muthi unamandla kakhulu ekukusizeni kulezo nkinga osuka ubhekene nazo, izibopho zonke oziboshelwe ngumndeni, oziboshelwe yidlozi ukuthi ungakwazi ukuphumelela ngoba idlozi lahlamukelishwa, lajikiswa ukuthi lingakubheki. Ngalo muthi liyakubheka. Overnight lo muthi ungu-4.5 inkanyiso yawo. Ungumthwebulo wemali, uyawuthatha uwugoqele ngo-R100 ubusuyahamba uye ebhenki ekuseni ungakaze ubingelele muntu, ungakaze ugeze ngensipho, ugeze nje ubuso. Ngalo muthi enzokunikeza wona bese uyahamba-ke manje uye ebhenki nawe ufike ulayine nabanye. Ungawukhulumisi ukuthi uthathe imali ebantwini, ukhulumise ukuthi uthwebule imali ebhenki, hhayi ebantwini abamnyama njengawe. Ngokuba lo muthi uthwebula izindodla zemali. Overnight lo muthi uthwebula i500,000. Uthwebula i500,000 lo muthi lona. Ngakho-ke manje inkanyiso yami mina ingu-4.5 ukuthatha lo muthi. And awukho mningi ngoba ubuya ekudeni, siwubiza ngokuthi i-DRC Money Voodoo Spell ngokubona ubuya eDemocratic Republic of Congo. Lo muthi ungumanqoba, unamandla kakhulu. 4.5 inkanyiso yawo, i-special sawo. Mangabe special siphelile ungu-15,000 lo muthi ukuwuthatha kwakho. And ukuwuthatha kwakho noma ungu-15,000 mase usebenzisile uno-10% wemali ozosuke uyithola ozobe uzokunikeza wona. Kodwa kwamanje ungu-4.5 inkanyiso yawo. And unlimited awukho mningi izihlobo zami. Xhumana nami ku-083 2066 954.